kungako sakhuluma nje eminyakeni lengemuva, labaningi bayakhumbula lesibe nabo nalesolo sinabo kaLozitha ukuthi tiyakhobozela ukuthi uma kunemagama lesiwakhulume kaningi. Ngilala kuZaga 22 verse 28 lathi, do not remove the ancient landmarks. Kuthiwa hey, ungasusi ikhongwane labadzala. Losho ukuthi nawe emphakathi nje bakuniketa indzawo, hey mnisi, indzawo itawugcina la, uhambe ugcine la. Bakuniketa-ke ukuthi uhambe ugcine la, bese bathi ungasusi leti khongwane. Sisho kaningi ukuthi nje ngalesencele lesengibekisile ukuthi noma sikolo noma belekhaya bathi awugcina nasihlahla nasiya uyeva ndodzana. So then-ke sasithi-ke nasempilweni nje excuse me, kunema laws. Na uhamba kukhona nje indzawo nje na uhamba 100 uhamba 60 uhamba emgwaqweni kunemithetho bakubopha. La emhlabeni kukhona nje lezikwendile sifundzele enye livesi ewubamangala bazalwane salibuka khona la kule Bible Challenge Bible Eating ukuthi uNkulunkulu ngikhulule ti-10 tami kuthiwa Jehova ngicashe kuwe. Sasiyakubuka ukuthi lapha kunabomastandi bo-landlord ukuthi njalo bani ucashe lapha kumathapha nje cishe uyatiwa ukuthi kunetindlu tekucashisa. So-ke lokucasha kukabili, kukhona lokuthi umcashi ngesingisi kuthiwa la ucashe khona kuthiwa ngi-landlord, shothi unemthetho. Sasiyabekisa la emhlabeni nje uNkulunkulu nakuthiwa nje nakazombhali ngicashe kuwe. uNkulunkulu emhlabeni noma uhlala kalavumisa, uNkulunkulu nje umhlaba wakhe unemthetho. Nakade sikhokhetha ishumi hloniphe idle lenyoko. So-ke kunemthetho na usestandini, landlord. Anyway kwenta kube kufishane bese-ke phindze futhi part B lokuthi ngicashe kuwe, sho ukuthi ngicashe ngosi ngibhace kuwe. Vele nawuphindze uyigucula le nto le. Ngakhathi nje sikhokhatha ishumi 37 day fasting emabandleni hlonipha idle lenyoko. Le nto leyo ithi ngumthetho walo mastandi lo uNkulunkulu noma uhamba uyohlala kuliphi live. Uyabona nje bazwana sengiyanipha niyati-ke nasihleti labaningi beni bayathi kaLozitha. Phindze nase sesibuka ama-TV nalivezi lapha nje baniketele bazwane saseliveza sesilibuke ngiyabhale phasi bakhomenta-ke labanye bakhomenta kahle wase uyafika kumfundisi wasinako sayishiya nje ile ngasimelelile ukuthi ndawubuya sitohlala phasi simfundisi ngithi nje angibaphe bazwane emhlaba wonke, hayi ngoba ngikwazi ukumcoka kuningi lesikwendile manje nje banamhla nathi 42 months 42 days sezinje sibaphe bazwane lokududana. Sasho-ke sathi kuthiwa-ke ngikhulule ti-10 sathi kuze ukhulule ti-10 ukuthi casha kuNkulunkulu uthi uNkulunkulu mina ngiqashe kuwe. Number 1 ngiphinze uNkulunkulu akathi yenda nako lo mthetho wende ngoba ucashe kuwe. Sakhuluma lapha sathi lamagama lathi fear not aphinzwe 365 basho njalo. Yes nami ngase ngaku-researcha lokho ngakubona. Phindze futhi achaza sathi nawuthi nje uNkulunkulu noma-ke nawucela noma ngikusha ngesingisi, when you ask anything from God he takes you to your course. Nawuthi ngicela i-teaching ngeke nje uphase ka-form 5 ethi uphulula buso sengithishela. Utahamba wenda i-course noma wenda i-diploma 3 years. Sasiyachaza ke saNkulunkulu nje uNkulunkulu ngicela ungiphe kubeketela utawuvusa nje umlilo laceni kwakho. Nkosi ngicela ungiphe lithando. So when you ask anything from God takes you to your course. Sesikushito kaningi kulama video but namhla ngicela nikuthathe nikubeke nje lizinga lendaweni nathi ngakukhohlwa bazalwane. Sesiyabekisa ke lapha ukuthi na ucela nje ukuthi uNkulunkulu ngicela ungikhulule ti-10 tami. Lelo verse lutalithola kumahubo 143. Cela ngakunethe ithi verse number 1. Bani tokhona ukuthi ulibuka mahubo 143 ngalesi Zulu. So nawuthi Nkosi ngicela ungikhulule ti-10 langathi nje bangaki labathi imfundisi ngivule ditha kwasho ingoma. Isikole sitabe ihlatshelwa nje inkonzweni nathi tasemandulo. Wenhliziyo yami mawuhlakaniphe zikuhaca izitha. So nawuthi nje Nkosi ngicela ungikhulule eti-10 tami. Bokhumbula athi part B welivesi uthi ngoba ngiqashe kuwe. Ngiyacela bazane sonke asambe siyocasha kuNkulunkulu part A ile ngimthandzako. 70% ukuthi nje la emastandi uthi akungeni ebusuku kunjani nalokuningi. Sitayicedzela sesinani buyani bazwane sigcwale ngobuningi belo sitohlala phasi gijima umbhobho nabe seniyabona ke ndawuphepha kanjani kulomnyaka. Bese ke phindze futhi part B ke lokuthi kona lokho loku manje lokube sekuyasuka kubo mastandi kwenteka kahle la kubabe uNkulunkulu wami uNkulunkulu wethu ukuthi uyathi vele mfundisi naye nje i37 days sathi takha umhosha Luka 16 ngoba nanga lama chapters lang 8.
kusitaka uMosha kuthiwa hey Sicebi naLazaro kuthiwa labangale ngeke bethe ngalana labangala ngeke baye ngale taka uMosha kuneMosha lomkhulu vele obubuke ebandleni la kuthiwa nje asizile 3 days uva seniya kumpostoli bishop yathi ngiyamangala kuba ngayendi lesizilo yathi lengodi leyentekile ngabe phela sife saphela lapha kuthi umuntu uNkulunkulu ibambe njani kwakheke uMosha leli Bible lithi uNkulunkulu uthumela ingelozi yakhe umthangala so na ufuna kuphephe ethi 10 hamba uqashe kuNkulunkulu then ke sibuye ke lapha senikuvile ke ngiyabonga sekungisithile lokho naku lenkuconzile bazalwane so ke nasithi ke do not remove the ancient landmarks bese kuba leli verse ke ngikhona sobhalele phasi lo Proverbs 22 verse number 28 bese uhlangana ke ncamashina bhululu wakhe lo Ecclesiastes 10 verse number 8 umshumayeli uthi ke ngicela kucala ngalo part B uthi lo wisa lubonza utawulunya nyoka ngiyakhumbula tindonga taseJericho zawa indonga zaseJericho nanyalo nje langozi uyabuka la tigodlweni la emandulo nje kugege i-wall fence nemakhanje la khona awusiyambuka uNkulunkulu ngabe linjani isimo selitulu lithi belimele kuthini nje ukuthi sithi ngoba bekusolo kunjalo lathi ke alisipheketele litulu ngoba siyade isho sinalo belikhona nje ukuthi nathi asidli ukudla selithi ke asilipheketele ngoba imini ziyemhlaba wonke lo sonto awusipha nje sinjani isimo selitulu la ukhona akunenza abathi ka YouTube sesiwadi ke thina ukuthi awu bekunje nalabathi ashe bayithole iYouTube so ngibonile ke emakhaya sochubeka nanyalo ngihambe ema-wall fence so kuthiwa ke lo wisa lelibonza utawulunywa inyoka kusho ukuthini inyoka kasiyati inyoka endala uSathane angibekise nathi uNkulunkulu zila 3 days athi khokha ishumi vuka uthandaze kumakhara ngicela kubekisa ngalokuzila hayi kabi bazalwane so uma nje uNkulunkulu athi zila 3 days lubonza lelo lakwenika kuwena noma kasi nje uNkulunkulu vuka uthandaze 3 hours kumakhada bese wena sodonsa ingubo nakwenteka ke nakulo ngathi nje mina ngikwesaba bazalwane ngoba nyalo senebazalwane bathi hayi phela mfundisi akusho singakazili mina akusho simina nangathandazi uNkulunkulu ase ngento ngigiceka ngikhumbi leli vangele grace leli ndasho singanitshela bazalwane abanicaphele hayi by grace akumele sebe neJesu wathi kuphelele isiphambano funa sigoqe idala akuselo livangeli lelo so nali ke lemfundisi livangeli so nakazi nje uNkulunkulu vuka uthandaze kumakhaya na Peter wathi Jesu yena Peter thandaza uyabayekela laba ababili John na James uthi Peter siniphile kane ngizathi before uphike Jesu kuba nebuthongo so Jesu bekathi Peter utangiphika wakha ke doctrine kuthi lesitawugcina ngakho kuthi Peter uvuka uthandaza uzuthi thandazani ningathi ungene kulingeni umoya uyavuma but inyama ibuthakathaka so nakathi ngeNkulunkulu uvuka uthandaze kumakhada zila 3 days kusuke kulibonza lelo lokuvikela wena ke uluwisa njalo lelibonza letakuvikela na udonsa ingubo ulala then ke nayinyoka seyakulumba sendiyacedzela ke bazane it has been years sikukhuluma yathi nje bazane kukhona abantu lobabonako njenyalo sizilile sikhokha ishumi thina siphila bungcwele bona bahamba nje bajumisa banatha tshwala ngiyathanda kubekisa ngalokuzila sizilile thina bakhanza abantu badla dingwa kwanyalo lithi iBhayibheli lokuhlanyela kodwa akuvuna ingakho nje sikhulumile kanengi ukuthi do the do's the don'ts will disappear lo munye nasitohlangana le 37 day uthi uqala nje ukuthi hey mfundisi ngiphilisa babe order baligama lami lelinye ngingimr order ngicala kalibole uthi ngiphilisa Mr Order bayahleka labanye uyakhuluma ke ma-submission yakhe ethamba njani 37 day hayi days 37 day fasting and then ke sesiyafika ke lapha nasimlalela ke so ukhuluma ukuthi umfundisi ucela uhlala asitshela aphindze acela lokuthi asiyendeni lento ukuthi do the do's the don'ts will disappear esikhuluma la sibita singi-BCF ukuthi basachafata fulathela so ukuthi nje niyathi bazana ukuthi nyalo nje because we are doing the fasting kunama-don'ts angibekise nje kugicika ngekhumbi kulunywa dinyoka kudendwe emsebentini kudivorce kucabana ekhaya abantwana sowuvukele umfati uvukele indvodza kunama-don'ts lesingawaboni lasukakho sengize ngiyabekisa ke nami umbhobho nasubuya kimi ngithi yesu uqinisile lo mzalwane lo mfundisi bazana nimshayele intandla ukuthi uyabona nje nanami nangingasuka nje nyalo ukhanzakala ukuthi nginatha tshwala anyways ngangidlela isikhathi bazalwane kuthi uyabona nje na ubusy wenda into kaSathane ukhweshisa uNkulunkulu shothi ngalamagama if you do something uba wathi usinama-don'ts ke lasukakho so nabona uphokudla kakhulu nje you do eating ulala kakhulu esontweni uyalova tishumi awudikhokhe because nawungakhokhi tishumi esontweni nawulova if wena you don't do going church shothi kunama-don'ts ama-blessing anyways angishiyi ngoba buyani bazalwane nyalo nje sitakhona kumemetela inkonzo leti tinto funa
sithi khulu uyabona nje lokho lokuthi umfundisi ngikho la kuma local church nje ngoba kulamalanga it has been years bazwana sasho sathi hayi ukuthi kunjani siyapheka nje nathi seshobe sitawuya emabandleni sivume timemoteni nisimeme kuma honored prayer ingakho siyakuthembisa nje ukuthi siyede bese emva kwaloko ukuthi ngoba inkosi sethe asesimi so even naku local church ngicela kubekiswa bavele ama honored prayers isikhathi siba siningi ngiyabekisa ngaleli hour kuthi mhlambe ebandleni lakho inceke isukunyiswa nga-12 noma ngabe nami ngaba kanjalo ngalo 12 to 1 ndawuthatha isikhathi sami nje kube khona athi ngifundise bese ngithatha isicoceni ngidonsa isitulo lapha kugijima umbhobho ukuthi ayibona leyo nkonzo leyo so lo zitha kuyasivuma njengaloko nje ukuthi ngicela sichubeke ukuthi ayithi umfundisi yathi wayichaza manceke yenkosi ukuthi do the do's the don'ts will disappear naw ubuka nje yini emabandleni sekude kusukuma kodwa ishosha kuvuleka kwemehlo timpumbuthe kwendeka timangaliso ukuthi you people you are doing something lebese ibalekisa ndawuthi nje so kunema-don'ts lasasuka okay ukuve kahle ukuthi angisho ukuthi yini but nje uyangiva so na ucala nje wena kube khona ukuthi ebandleni uNkulunkulu sokugcwele nje ukuthi ebebengabhimba singisi God don't do this, God don't do, God doesn't do this no more sekuthi there is something that you are doing so if you do kaNkulunkulu kunema-don'ts asathane la vimbela la indekakho kuthi yena sothi ngeke mina ngicike ngekhumbi ingakho nje nayo intolo katheni bekuvele kube khona nje libandla lizile liye entsabeni so if we do kuye entsabeni siyothandaza lokushisa kwelanga it will disappear the dawns will disappear so nalapha ke kunalabanye abantu lobabonako ngisho ngathi hayi kabi labanye bathatha ngizobafunda umfundisi bazilile bona kunabantu nje nawe ebandleni bobanaka ukuthi lo mnyazi asho nganini bazwane sithi sina nazileleni benidla so angibuye ke ngithi nje kini nonke bazwane ngiyanikhuthata kuleso sizilo ngithi nje ngikhethe naku nokuthi ke buyani kwasho ingoma buya mntwana buya bese kunamagama lathi msakulibala musukulibala phinze athi izwe osukulo linendlala enkulu bese uthi kode ekudleni siyohlala sidla kalozi akusiyo nolozidaka enzayo noma ungasikhanza semhlume sekuphi whenever nje we are gathered kuba ngathi sikalositha sithi-ke asibakhuthate bazalwane ukuthi buyani bazalwane nekuthi nje siyabonga kakhulu sibhalile sagcina singakagcitseli ka-Facebook kodwa-ke labanayo e-WhatsApp le nkulumo lesayisho ukuthi kwatiswa ihlobo nebangani ba-37 day kuthi ngathi ngiyabamba-ke leso status ngathi-ke awugeze labanye bakhona-ke chaza kahle ukuthi umfundisi uthi 37 day so sishiyile emhlabeni bani basho njalo bekukhona ukuthi sokuyabreakwa hawu ngema ama-hour labanye-ke abaphendula kahle nakubo Facebook ukuthi seyiyachubeka ngathi ngiyabhala phinzi status number 2 ngathi kwatiswa hlobo nemndeni ukuthi 37 day kumehlulile kuthi kube sekuyamehlula labanye khona lapho-ke bangeda ukuthi kumehlulile kugula kanti mina ngase ngithi kumehlulile ukuthi angeda 5 more days to make 42 months ukhona la eBhayibhelini bazwane lokhu nje uNkulunkulu akwende yebo kokangeda ka5 days libeke igrace kithi bokuphenduka ukuthi i37 day bofanele siphele so nganje bazwane banela kuva lokho baba nozethi uthi ngawukhona mina bangakhona umtakalo but bachubekile bazila so 3.5 years ngi42 months so ungamangali nje la ukhanza sihlezi 42 months asikazili 42 months but nje lusuku lunye uNkulunkulu lithi inkulungwane eneyo kuyento ebemfishane ke bazwane sithi nje sibonge kakhulu lokunenge sidaqedzela njoba nanyalo nje siyathi namhla i-honored prayer just like nje nelidina la Valentine sisho kanjalo sasiconfirm masikhathi ngoba sabuka inkonzo yasemandulo but njengoba ngumgcibelo vele zithi hawu i-latest yelidina kungamane kube ngi3 but kwanyalo sibeke bo12 ngoba kuningi lefuna sikwende sebeke 12 na1 na2 i-latest ke ngi3 so ngiyacela ke bazwane bathi ilungiselela ngalokuthi vele sivama kuba sethempelini thini inkosi yathi nje sesemile ke inkonzweni tasemandulo ePalace sibuye siphakamise tandla njoba niyathengendela laba ngadi ukuthi nje sifaka kuma TV siguce phasi mfundisi nakashumayela silalele bese siyathandaza kwathiwa nje asesimo bavele inkonzo yasePalace niyahadi besiya kohlabela kude lo wasiyekele sacela nje sathi ithi inkosi asisuphakamisa tandla lenkonzo yemalevi siyabonga bazwana nambe kahle usibikele bishop Zakes ukuthi wow kunje
kwaba nami ngimshayela icingo nje wathi yemnisi lalela nami bengibe-outer wathi lalela wathi heyi siyamangala into le yenteke lapha sidaniketa i-full report. Siyabonga bazwana, sichubekele siwathandazele balevi, siyathi ukuthi kuhle nabo bahlangana bayi-inter njengathi kanjalo inkonzo Umhlolo Festival of Praise siyathi nakhona konke nje lokuyi-inter bazalwane, konke lokuyi-internet inkonzo nasemandulo sihlale sithandazele sengingeniswa ngito nje lokuthi from 2012 solo sathi siyacela sabika kwabikwa eNgwenyameni ukuthi sicela ukuthi sithi wathi nje uNkulunkulu uyabona nje into lengakavami wathi uNkulunkulu hambani uyophakama Sathane lingakho nje solo angikhohlwa ngoba sagcina kuNovember 2011 inkonzo yanga-October and then-ke kwathi-ke ngalo January 2012 ngoba ithi January October so kwathi ngalo January 2012 lapho sasisikhathali sihamba kalozi labanye bebahamba bathi bagiga Palace labanye benyukile baye lapha ngaselofini mina nje bengikalubamba ngale ngakasomhlolo ngihamba ngithandaza ngilalele eredweni. Kwathi-ke ngalo October semiye sacala-ke saba nema-TV kuze kube manje kuthi sekuthi njengoba ngisemoyeni but nje bazwa nanathi bo-Aaron naHuri kuthi bendani so siyafisa kumnanzi ukuba seceni kwenkosi noma ini but wathi uNkulunkulu hayi mina ngifuna niphakamise tandla so nakumalevi-ke bazwana kwenteke lokho siyambonga uNkulunkulu futhi daba naye iBishop lokunye sidamrekhoda nani nimuve nje sesimemethela ukuthi-ke siyacela-ke lokho ukuthi ngenxa yale nkonzo-ke leyo ungesabi la ngihamba khona ukuthi kukanjalo ingakho nje sathi lama-audio video ayasida ngoba njalo nje ngabe ngibonakala kuphi ebumnyameni ngoba ezilokhu ngithole nje umlayeto. Siyabonga futhi ukuthi nje niyayigijimisa i-channel bazana lo mlayeto lona nje njengoba ngisathe ukuphetha umgcoka kakhulu so sithi nje simemethele lokho ukuthi-ke just like nasedineni-ke sithi wonke umuntu akabe khona ngoba nalo leli dina kushaya nalo Valentine abasiyathi siyachamuka ngalenye indlela lento nalokuthi kunedinkanuko-ke nayo ibo-teenage pregnancy sikhulumile nje ukuthi sibone bazalwane ngibona lo do not remove ancient landmarks wachaza uNkulunkulu lapho nje ngathi kusasa bavele soshayela 12 sokushaya isho na 2 nyalo kuthi nje lapha kuyoshaya sengibuka isikhathi ukuthi kuyoshaya 1:30 kuthi ngibuka nje ukuthi sakhuluma ukuthi kuniketa sithombe nje ukuthi sendana ngoba Valentine unema question mark thina celebrate nasekuthi nje sithi lidila la Valentine ngalokuthi vele sishaya kona lokho so kwathiwa nje lapha silwena tinkani kungazithi lo kulalana kuphela konke nje lokukhona ndazi nje kungcola lokubangwa ngilo nalo nje umthanze mhla ka14 bese-ke suyamgangatha noma kanjani so lesikwenda kwincwadi yamaHebheru sithi incwadi yamaswati siyayifunza ngingakho nje nansi siyadecorate emakhaphethi nje nalokuthi nje kugcoka formal kude lesimvumela ngakafaka isudu lapha nama-2 piece ngalokuthi ngikula singaphinde siswenge khona so nathi-ke sisebenzisa kona lokho futhi-ke asifaki ikhala le-red kuphela sekukumuntu nje sifaka enekhala mina nje ngabe ngidifakele bu-brown kusasa naninini ngifaka bo-navy blue so-ke bese siyaswenka vele kuswenka kwemhlaba sathi-ke kungabi nokubukana but nje njengeticha nje ekhaya leti khansi nibose nitikhokha nje nitichaza ngoba enye into yenteka lo munye bakhona nje labanye emndenini uthi ngathi babe nomama-ke washona natitsha nanti akazange ngisolo bagcina nje babaphe ngemshado mhlambe kubethi sigcona ukuthi abafundisi so nathi-ke leli dina lelo kuba ngilokho bese-ke lokudla-ke kuba lapha yathi savor sicala kudla vele ngoba usually lidina Valentine bekuba khona sesibuye emsebentini namhla-ke kuyasifevarisha lo nyaka kusasa kumgcibelo so-ke kuba khona-ke lokuthi kuyacala kudliwe-ke ngibekise nje bona nje kudla tikotela leti temfishi khansi isinkwa sithi noma lo munye athande nje liphuthu athi lokuma-status so kuba nengilokudla uhambe letinyama ngokuhlukahlukana siphakela kancane ndofuna i-beef lofuna ini abakhona nemasi nelibisi konke nje kudla konke lokungacabanga sidla nje busuku bonke kodwa-ke lokho sidathi kuba ngu-10% 90% bazalwane lapha ngitshele kufunza amaHebheru wonke umcale ngala yofika naletinye incwadi bese-ke kuyathandazwa kungako nje sitawugcine vele sesicela laba lesizile nabo ngoba bantu bayeda nje nalabanye babona batela lokudla ngoba nale mali lekhokhwa kuba yincane so-ke just like-ke kwena kube kufishane ngoba akhona ama-details just like nje sithi nabo bonke labo lokhansi bebangakazili siyabavumela kodwa nje eminyakeni lotako bazwana into abangiloko ngoba senginiphile ukuthi noma singadla kudla kunjani ngoba phela i-appetite ingakabuyi kahle lo nyaka-ke even worse ngoba imali angangetekile so noma singathi lokudla sidla ini but vele kuba 10% lo 90%
ngiko nje nangabe umuntu longathandi futhi komoya ukuthi kufundwa iBhayibheli lapha nalokuthi nisifaka umusic sendele esinalo uthandazako ungatomva lapha memeli sivule lo music zubekele etulo ungawuva nomlelo isuthu kufundwe ke iBhayibheli bese ke sobuya lo munyathandaza nangabe nje uthanda kubuka abantu umkhanzelo uyagicika phasi sithandazela nini abazalwane ngakho ke kutawugcine vele sesiya estadium nalokuthi nje noma kuthi imfihlo ngitsheleni yona nendvo le so nako ke lokhu ke bazalwane kungilokunye ukuthi wathi uNkulunkulu wakala uNkulunkulu wathi ngifuna simhla ka14 February nibonge indela nakho nibonge indela nakho nishayite ngikhanuko so the past years nje akaperforme kahle ngathi bazane bekuba kunakucabana nalabo upheka kunjani njani infe nje lidina libe noku-attackeka lesi sikhathi bazalwane bakhanze ukuthi imali baphutha kuyifaka labanye bethe nathi yabona njalo senindaba bevele njengoba ngisho ukuthi bavama kuba after work so nemali nyalo sebo7 sitawuthenga nini bagcwalisa khona nje bacishe wakhala ukuthi ba so kube khona ukuthi sitawuthetha ke sesiyathetha kunokuthi indvo ticaleke kahle so nyalo ke sivele sathi hey akulungiswa kahle ngesikhathi sacela lezinombolo bazana sibezibazana nesicela bazana basibambise noma bekiwe emshadweni bazana libhalisana likomiti dokhona ukuthi lifuna ibhasi bazana bagijime ngelanga lokugcina uyabona nje Luka 16 akathi athi bantu basebumnyameni manje bahlakaniphile kunebazalwane sikubonile but akuphele bazalwane so ke yonke leminyaka ke bekukhona ke most of the time ukhansi sicala ngabo 10 nakhona sesithethe nakhona sesito addressa laba ke baxolise ke sibavumele ke bangene ke nemali lomunye kunje nanyalo kukhona ke labende enjalo sathi hey bazalwane sesibona kanye kubona kabili noma kithi kube bo 2 years last year nje 2025 na 2024 akwendekanga kahle sabona ke lizinga na ubuka nje angisabi mekusho ngoba vele ngiyathi iminis lesike lozidabazana imeme umhlaba wonke teenage pregnancy yenyukile ugangathana bo domestic violence kanti lendvule na kuningi sitanikete report lokwatiko nje ukwendeka angibekise langabe nje khona lo nalenzabe emagalo nawathi nje ukuthi 14 February vama kwendekani asengibekise singathi nje kube nga14 February abantu baphana kakhulu imali kanti lokurong so sinalapha sitakuthandazela thina manje ke leli dina leli ukuthi nje liyamba ngalokudla ngoba kuthiwa tibanjwa ngetikudlako but bazalwane umsebenzi lomkhulu ukuthi sithandazela umhlaba not even live ngiyabonga bengakaconsi kufika la but nje bengilike thenini namhla ke honored prayer bazwane sithe inkinga kakhulu nje laba bebazilile babe khona sekuthi ke awuna kumenyetshele mana prayer kambe lethu ngoba lethu kuba nesikhathi bo 5 hours ukufunda iBhayibheli so noma ungathi ukhokha simemete sasibeze isikhokho nje simemetelwa ngaloko ukuthi bakhona abantu lokhansi mhlambe kunceda abana 2 abantu njenganye ukuthi abakhona umfundisi nami bengizilile mhlambe ngakhona kuda kube khona lokho ukuthi kwanye lo sabuka nje laba lokhansi bebenda bo 21 days noma bongakazilethu so bonke nje bebazilile sishwamba kanye athi le honor prayer namhla isitobonga tonke etizilo noma ke kuzila noma ngabe wende ya 3 days nakusuka lo mnyaka ngoba nakusuka umnyaka ube wende fasting so iprayer ke ukuthi bonke abantu siyabamema manje ke lo YouTube yasita nje ngoba yena uhamba kancane mhlambe sitakufaka ku status noma ke whatever then ke bese ke kusasa sekuba khona ke lidina manje ke lidina kuba lokuthi ethi indzabeni tethi imali betifakwa so kungabani ucheck nje nangabe kunjani kodwa ke ngicabanga ukuthi bebasangakayivali leyo list leyo kodwa ke ucaphela angiphethe ke ngalokho ke bazalwane ukuthi ke ngiyacela bazalwane nakuthiwa nje do not remove the ancient landmarks ngiko nje iminizi yethu lekhona kumremi yakala ukuthi njalo ngoba lesihlanu kuyathandaza ngisho ngathi noma ngaba ukho kwalozi ungabolala ngalesihlanu nangabe nje sesakhobozela nawe lamagwaveni please don't ngokwenda kanjalo wena uyisa libonzo ngoba lokuthandaza ngabo lesihlanu kuyasivikela naso uwisa kuleli bonzo uyatibona ukuthi inyoko lethi kulumile bengibuka nje ngibuka abantwana sekuthi nje vele kuyayama kuloko bakhanzela abanye labanye bengibabuthi uzilile hayi mina bengakazili imfundisi bese uyacabanga phinze futhi sabala labanye ukuthi imfundisi nasebandleni mina ekuqale kancane bengingazili bengathembe kwasebandleni lokwendeke lo mnyaka vele bazana kulive langulo senginiketile wawisa libonza ulunywa inyoka kungaba ukuthi sekuthi imali senidivosile sekunjani bantwana sebangele kuma drugs uyive lento ukuthi uyalimala ngiko nje nakukhona ukuthi noma ningakuthandi ukuthi umfundisi yathi ukhuluma nami naba abantwana ngimangela umntwana omncane ukuthi uyabhema ngiyativa mfundisi ngilimele le inyoka leyo nakhona into abakhona ukuthi mfundisi ngiyakwati ukuyibika kwami bangakhi nini ebatali lengisengakhuluma nani nathi mfundisi mina ngimsola umfana la ubangwe ngimi lithi iBhayibheli ngenxa yabo ngiyadingcwelisa amen.